Mfana wami bheka la ndoda angisho ukuthi sifuna ukukhethela ukuthi uhlale nobani kodwa sifuna umuntu oze ngendlela right ukuthi no siyamazi ukuthi ubuyapi kabani Sotho batswadi ba hao ba ulata so bani usile ngwana o lapile o se ka rata monna o feta ngwana hao mara ke ena le nna ke mata mosketse so ngwana hao yena a o ntle ke mang ke batswadi ba wena o le busy mo ke pitile ba bona jwang go ba tswa jwang ile wena o mentse ne ba o thusa o metsa ngwana batswadi ba hao ha o batla mara ntlunga batho tshwantse o tswe wena ha o allowed mo ha wa nyalwa mo ene ntse hloko go letella batho ba baholo o dulisa ha bona mo ntlung jwang a o dulisa ha bona mo ntlung wa ile se ipatla le go moletswe the other thing ntse hloko go ha sebetse lo ska ena o se a hlokafala or a lo maki dintja mole ja mo bolaya a etsang never bo sa tsebana ba tle be ba rwaka le lapa la heno tsatsi le o tla bo le bohloko ka wena o tla bo sa tsebe go emo ya kae wena o mo boleileng ka o sa uthi sinesiqinise owakho lo mntana othi unomntana wenu the time baphula ngicela nishondle bebaphula ngenxa ukuthi bona bebalwa boyithu balona ba lithu re ka se thubi ntho tsa rona sa molape go ne le bone ba qabane ke rona re ba thiba ba lwana o bogale o na le matla ke ngwana so hlaya a tlo bui ka ngwana ke ka setso jwang wa tsatsi ngwana tla le moholo phela ha ngwana fitliswa ntlung e sa le moholo le disrespect batswadi ba le ba le sa ba hlaola decision itsa ntlung e wena ba sa o nyalang ko yona o re ngantantla le go dira decision go matlung a so my brother njengoba ugqoka bo Nike sona bo LS kahle kahle imali yamatogo imali yabazali ntwe ke yone ke balelang ntshawre wabo ke nana o tsamaya nna vele ke se ya tsamali girlfriend awu kunati wabo ho bite Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got up today. And that's exactly about our street channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wasting but let's subscribe and share the videos on. But to Instagram, go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomulu. Let's get along on letter like Facebook, Lady Blue yes baby. Luena momo hi matateng and about one less street channel. Rongol le mo email go streetchannel58@gmail.com. Tell about go family ya Khumalo ke na le ntate Khumalo le mme Khumalo le ngwana bono ileng Siphamandla le girlfriend ya Siphamandla tshela batho ba baholo ba Khumalo nkosi yami yebo baba ngizocela nje ukuthi ngiyabonga ngokuthi usibizile si street channel ene sikhona ukuthi sifike nokuthi nize nakhona nokupha ukusipha iaddress kahle umuntu omdala lwena mama tshela umuntu omdala baba ngizocela ngawe ngoba wena uyinhloko yalana ekhaya bengisacela nje ukutshela ama viewers street channel ukuthi kahle kahle nkosi yami wangibhalele baba Okay, ukuqala namkelekile ukuba la ekhaya. Siyabonga mthombo. Inkinga yethu la ekhaya esinayo. Umfana wami unomuntu lo azwana naye osingamthandisisi kahle la ekhaya ngoba masimbheka ukuthi akezanga ngendlela elungile ene asibazi nabazali bakhe njalo lo mfana wami kufanele kube yena ahlangabezane nathi qala njengomndeni asitshela ukuthi khona umuntu engihlekisana naye asikhona ukubona ukuthi sibize abazali bakhe manje sihlala nomuntu esingamazi ukuthi ubuyapi uhambe kanjani ku yangizwa ke mama wasekhaya nawe so umuntu omdala ngeze ubaba ukuthi so umntaneni uSiphamandla uhlala nosisi lo la ekhaya uhlala naye la ekhaya anazi ukuthi kubo ukuphi asazi lokuthi ubuyapi so kushithi bakipitile nje ngoba sibabona nje bayithu kanje kanjalo nje okay so umuntu omdala wena manje ukhalelana ukhala ngani ye mama ulaka wena mthomo na ke lagata ba gore Siphamandla una le attitude balwana le lerato and fa balwana ni mang le lerato fa balwana o fa ngala o a thuba mo ntlong ngwanyana girlfriend and Siphamandla lena una le enga last time batswadi ba hlile ba lerato ba tlo goro shauta ka ba re bolela ntho se ngata and fa ba tla ga ba thola ba le babedi ka re ba tseba gore batswadi ba ga lerato ba tlo tla
yena ntwa moo Oh, so wena motho molonto o itjong gore bana le ulwane ne Siphamandla na le enga bana lo shapa na le OC ene OC ke motho o robang ntho tsa mo ntlung ya a ntho ene ke kopa fela gore ga o se a tsamaya a boele ko gae a re batlo bona stopo gobane a re tsebile ko a dula so ntho e entseng gore lona le bise street journal ke eng motho molantlana yini muntu omntana into enze ukuthi sibize i-street journal yiyo le nkinga esinayo ngoba sesilahlekelwe nezinto iziphukelwe senzeni nathi asifuna ukuba ukuthi sibe nami njengami ngobaba ngibe izandla zami zibe negazi ngoba manje singizoyithathela umthetho ezandleni and angifuni ukuthi kube kanjalo yingakho sibize i-street journal ukuthi sizonceda Buti Siphamandla nkosi yami kunjani ngikhona kunjani sisi niyaphila Buti Siphamandla sure my sister my sister how old are you ngako shebala uli young ena Buti Siphamandla ngaka ke ntatenyana utile wena 22 Buti Siphamandla una wena mina ngina 36 sister okay akusinkinga naloko ke so ke Buti wami nkosi yami uhlala nosisi Lerato la endlini kini ya nginokuza naye la endlini bangazi udula lena mona ngitsekedula lena umuntu okay ska udula le Lerato moyeng ya ke mo hae wa sebetsa no akusebenzi Ha usebenzi? muthu wa di peace shops okay ya so uba nothenga ukudla umuntu omdala la kakhulu kima yithi sobabili noma okay lo Yeah. akuthi Siphamandla yena uyizamela ditogo kana ko hasebetsi kodwa First of- iplate lakhe likhona noma manje angasebenzi siyamondla Vele umntaneni, sesondla ne? nayo futhi umuntu ahlekisana naye okay so Buti Siphamandla uze nosisi Lerato la endlini awusebenzi ma uthatha intombazana sestradeni uyiletha kini mangithi intombazana sestradeni angisho ukuthi umuntu ongapha sengisholo ukuthi akusifamily yala ekhaya uyamthatha umletha la kini umthatha umletha la kini wena naye niyashayana niphula nama TV that time abazali bakho baze abasisi ka Lerato bayeza lana isingisore kopa baka sothi batho ba ulaskisi that time wena utlisa ngwanyana osingwa mo lelokong la heno mona mo tjarateng o tlo dula lena ha wa monyana ska ha o tlo dula lena jalo o sa monyana jalo ntho o etsang rong wa monka mo tlisa mo moyeno ha le qetile la shapana lona le thiba di TV letsa eng batswadi ba hae ba qetela batla ba fitla mona ha ba le thole le lithu ba le thola le sio bane lona le letso gore batswadi ba tlotla ba tlo mo batla ha o thabo o ka bola ngwana batho o kene batswadi ba hao mo mathateng no sister re go le resolve ntho as papa le mama ba ile ba zama gore ba le founele ra ilukisa ntho la ilukisa jwang Buti Siphamandla motho o ile wa tla family ya hae motho ke monka as motho ke tlodisanang le yena because of ke na le ngwana le motho ke yona ntho e ba re bontsha ne le tseba gore bana umntana benazi nini Mosatse. bo sa jotsa batswadi gore una le ngwana le una le ngwana o ke na le ena so tšho batswadi ba hao ba o lata so obane o sile ngwana o lapile o se ka rata monna o feta ngwana hao mara ke ena le nna ke a mo rata moseketse jwang so ngwana hao yena a ontle ke mang ke batswadi ba wena o le busy mo ke pitile ba bona jwang gore ba tswa jwang le wena o mentse ne ba o thusa o metsa ngwana batswadi ba hao nna ba sa nthusa so ha ne ba sa o thuse why wena o ba fa mathata a ileng a hao koba le nna ke a mo rata le o mo rata ba o sa tla le ngwana wa tlo dula le ena ko monneng a ke batla ha o batla mara ntlong ya batho tshwantse o tswe wena ha o allowed mo ha wa nyalwa mo ene ntho bohloko gore letella batho ba baholo o dulisa ha bona mo ntlong jwang a o dulisa ha bona mo ntlong wa le sa ipatla le rumo letswe the other thing ntho bohloko gore ha sebetse le o sebetsa batswadi ba tshwantse ba strafela ba reke plate ba be ba rekele wena plate no le wrong batho sister re go bolelene ga le kentse kutlwana le go bana le ngwana I think ke yona ntho e leng etsa hore wena mamela ho ba monate mo ntlong ba utlwisisa ntho eo so kopa botsa something o dula le batswadi ba hao le girlfriend ya hao ngwana lona le mosile le ga bona batswadi ba tla batla girlfriend ya hao lona ha ona action e leng kang ya gore le ye ko ntlong lo etsang la bona gore mara ntho bo etsang a shapa o re ngwana hao ka se sebaka o jang wena ene taba pela re tsile gore ngwana o na le jara tse kae o apara eng ha o patetse taba eo ne re sina bothata besingenankinga ngokuhlala naye lo mntwana iba besizazi abazali bakuthi oboyaphi owakwabani nokuthi magula la or kwenza ukuthi afelela uyongcwatshelwa kabani but sister rakere as gitsho last time family ya hae ile yantle go understand and lena ne ke ratile gore aska ba iwan ho bane le somebody wa last time family ene itlile ka dintwa ngithi nitsho kanjalo manje ba bafuna umntana baze balwa wathi wena balwana
le nna nka lwana if ke na le ngwana o nsileng le ngwana hae o itsamaisitse yena a ipha lenyalo la mahala phela le ke lenyalo la mahala nokuza kwabo la abazali ababatholanga labantu ababeze yes but o ka se se jwalo no ha le kapana le thuba di-TV my sis wa o thuba di-TV tse o sa di rekang Kobane ba nkwatisitse. o kwatiswe ke bomang so le wena ha o sebetse wa o thuba di-TV tse o sa di patalang hobane ke di-TV tsa batswadi bao o kwatiswa ke mang no le teng sister not to say hore ntho tse di thubile ka intention no netse ke thiba ke zama ho khalemela mama le papa hore ba hlokane le ausi ntse ba mara mama le papa ba re ne wena le yena ne le lwana baba ngicela nikhulumeni kanti okay baba lalelani the time baphula ngicela nishondle bebaphula ngenxa ukuthi bona bebalwa boyi-2 balona ba le 2 re ka se thubi ntho tsa rona sa molapeng go ne le bone ba qabane ke rona re ba thiba ba lwana o bogale o na le matla ikere rona re na matla le tswana ba thuba le eno o kwatile wa thuba ka dio tsa ga ma Ha o ke a morata. la o ka morata mara o re tlhompe ngwana hae wa morata sifuna inhlonipho kuphela ga o re tlhompe Shapa. baba lalelani nifuna ukuthi usisi ahambe aye kubo or nifuna inhlonipho nifuna abantu abadala into esifunayo sifuna ukuthi aze ngumthetho angazi ukuthi ne bazohlalisana bebodwa singazi ukuthi ubuyaphi bamlifuna ukumlobola ngendlela kusho ukuthi indlela engayenzeka nayo Jelani. wabona ma hana asizotshela le yena ngoba kusindlu yakhe nna ke zame hore ke Hana buisane le le parents tlhompho. tsaka le nna motho mo re di-parents ao jwang ntlong e feng tsa mo ikagela ntlo o dile le girlfriend ao hobane a o sa tshwanga o tlhompe batswadi bao ba tseba molao wa bona ba le ithuki ke mosadi le monna ba nyetse ba batlalela le wena ntho e shapo first of all o brekisitse ngwana ba tswa mo fa ngwana so ha so mo ka tlo mokipitisa o never sa tlhola mo kenya ring mosadi o se o mong ka o dula le yena le etsa maslalisane ho ba re o mo kenya ring wa tseba wa motho molo o ka se hlola o bona need ya o nyala motho o seng a kgona ho hlatswetsa jwang motho o seng a hlola o a sa tseba o ainela a never tlo bona need motho ba tshwanela phandile mo ha re fe next fa phandile ko matogong a ga ga re fe next Fela ko nna ke. ke bua ka Itse jwale ke ena hore fela kae. ya no mone ke tabe ke bua ke E fela kae tjhelete? tlhompe re tla go nyala jwa peace job nyana tse ke di tshwarang ke zama hore right ke zama o fa sister chelete hore at least re ke le ngwana ntho tsa mo rekelang tsona mfana wami bheka la ndodana angisho ukuthi sifuna ukukhethela ukuthi uhlale nobani kodwa sifuna umuntu oze ngendlela right ukuthi no siyamazi ukuthi ubuyaphi kabani into esifuna asifuna ukukhethela wena umkhethelo uyamthanda wa ba mo controla kanti ke bantu ke batswadi ba hae wena ba tletse Ba jwang etsa di-decision tsa hae. ka ntlong ya mang a o se se ntwa lona a ise di-decision tsa hae ntlong e wena ba sa o nyalang ko yona o reng antantle le go dira decision ko matlong a so my brother njengoba ugqoka bonike sona bo-ls kahle kahle imali yamatoho or imali yabazali ntho e ke yone ke baleelang ntšha ore wabo ke nana o tsamaya nna vele ke se ya tsamaya le girlfriend ao o monate wa bo go beteng o ne ntse ke tsamaya o tsamaya a ba batle bona A ke dumele. o se o dimele tuke mang e ya heno A ke batle. ga o batle ga nna Ke tlile ka yena. ma o tlo o tsamaya tlo tswa o tlo tsamaya thude mama le seka wa rena o tlo tsamaya ena ke mobotse o tlo tsamaya sweet ha wa A phuthe ke na ndao nna mo. re tla mo lata ka molao ga o na ndao mo o dulang jwang ena re controle ngwana o na le rona eng mo o dulang Ke na le leheso. Mara ke no kena le ena Yesu. why Hobane- o file ngwana naye la kwami la okay sister Ke ke ene, o ke kusisa moshemane. ene kopa o botse something monna o. ke monna tshwanetse o batlele ntlo a se ka o dulisa ga bona ebe ke monna o mametse eya o mamedi so for wena example uthatha umntana bantu babazali bakhe bebamfuna lana nitelela utelela nabazali bakhe shuthi le ndlu leyabamakhelwane mabayibhekile bathi ayinasithunzi ayinanhlonipho mababona usisi ongangenanga ngomthetho yindlu engenanhlonipho umuntu akahlali nje kini ungamlobolanga ayenziwi leyo akavakashe if bebathi uyavakasha mara if bomazisile kini ukuthi i-girlfriend am avakashe umuntu akahlali sifuna umuntu oza ngendlela ehloniphekile ngomthetho asikuthi njengoba ngishilo ngithi siyakhethela mfana wami asinankinga nomuntu wakho inkinga nayo ukuthi asimazi ukuthi ubuyaphi uwakwabani and sesimoshakele ngenxa yenu but it's fun because of abazali bakhe babakhona nazama ukukhulumisana azange bazama ukukhulumisana bebalwa Ke hae. ukwethula indlu yami kamakulu wena lerato disrespectwenkakai wa tseba o bua ka reng ba o nyetse mo Ngabanya. so wa upa o wa go bua so
Ke a mo rata. e o mo rata sa mo ipatlelang tso mo ipatlelang my brother ntlo ya ka hao, bo o ya se hlileng. lela uthatha o lerato hlanihlale ni two plus uyadelela O ya udelela hlileng. ngathi bamthele ngenkomo bamthele ngenyongo or nimthele ngenyongo abantu asikamtheli akakabikwa nasedlozini lalama animasi emantungweni hloli idlozi lala malindlula libadizi asikambiki nokumbika edlozini Lidlozi la naliza manzi, la alibadizi, aluthi. alazi ukuthi ubani lo Hlamtsiba jwang. likamtseba jwang o setse ntho tse right wena yetsa ntho tse right wena enzinto zomthetho first of all ngwana o maling o lapile o setse le nkgono wa if wena no na le lerato ne tshwantse o ene o respect batswadi bao ne tshwantse o introduce ngwana ha bona batla ka mpa a le pregnant ba tlisa mo batlo bega mpa ke tsela ya e sharp ya pele respect ha ba qetile batswadi bao ba tseba gore motho o prekisitswe ba tlo se ba mme wa ngwana jwale ya ga se le jwalo mme wa ngwana if setsa ne utlwana a chaka ha e go lona le lithu le dule mo ha eno ya no fa ka monyana a re tella ya tsetsa tsetsa ka yo o tlo re tella o tlo le tella we sa bona le nyoko o tlo re tella ha se sa bua re ke ntlo ya monna ha ha se ntho ka jeno batswadi ba mothotsi ntho tshwantseng gona today o se re tlo mong ka my brother o ya ha bona o tlo re bontsha ha bona le yena re mo beye ha le qetile bo o tlo etswa ntho tse shapo sa gore nna mama ke sebaka se molao mama le ntate ba tlo kgona ho etsang ba tsamaye ba ye ha bo ausi ba lo botsa ka ngwana ba tlo kgona ho hlala ngwana umuntu omdala ngesizulu sasekhaya sakini lihlawula umntana angithi kuze umntana azokhona ukuthi azokhona ukungena la ngesizulu maka yena makahambe aye uyahamba go ga lona tshotse ba ngwetse lengwa le gore o imile utlisiseng A ke tsamaye. utlisiseng ngesikhawu nale 22 years uchubekisa mo bophelo hawo njengoba ngishilo ngithi mina mfana wami asukukhethela ukuthi uhlale noba naye ukuthi asukuthi asimthandi kodwa sifuna adle ngendlela eyiyo ngesintu so my brother usuyetsa ngena mo life uwasebenza usikolo wesela ngayo asebenzi how is it next because of why udutsi nje fela ore ke batla understand Ke dutse. o batla isang ka philo bao Ke batla ho bana le tjhelete. Ke sebeletse ngwana ka. so o tla bana le tšhelete le ngwana o latelletse monna Ke tla lo mosebetsi. so o tlo achieve ntho tse o jwang o latelletse monna wena Ke a mo rata motho wa ka. wena o bane monna o dlala fetoa ka o tšhikela le ka o sana bona mong a o ntsha mo kena o mong ska sna respect ya Ke a mo rata motho. tlo batla mosebetsi le gona o tla ka tsela e re ratang ka yona re le batho ba bagolo le wena o eme ka maoto o batle mosebetsi o etse the right thing o go lobola o ntse le damage ya ngwana Jobnyana tse ke di tholang, I'm doing something le nna mo o dua what kae ka re o fa ene e ke re wa rontse o fa ene ore a rekele ngwana a bo shebele ngwana for the pay job ono e beya biki la le 200 o beya wa ka re 1000 rekwa uyabona na umfana wami umntana nje lo okhona oninaye naye bese ngamjabula gijima tshakadulo kube mnandi adlala makaze ngomthetho yena nomama akhe njengoba ngithi angikukhetheli ukuthi uzikhethela ukuthi uyamthanda kodwa yonke into emele ize ngendlela yenhlonipha right yeah so ire ke botse ngantse le go mntana la mentena go please o tshwere phone re founele mme wa gore mo botse ngwana o jwa ai wa di seba di number tsa mmo kwa mo tlhogo tsenene ngwana mo O mo tsetetse ngwana. tsetetse ngwana Mo matsatsing ke ya ko motho. oh a le jwang ke malebitso la ngwana Ke mphile. no e sala kompila le jwang batho Nna le shap. na le shap wa mokuka wa spenda le nako wa spenda le nako wa isa Re dlale go qote. enta we maka sona le ene mara o wa motlisi tseba mo gae mama hona le ntho e di young women tse ba sa understanding tlo go jotse something ska re le di females tlo nna ko guide ke mo bona ke motho ntate o so dutse le ena o ke pitile o mametse o sile ngwana wa hayo pelao o mo fa ntho eo ya go prekisa pela bithu tlo prekisa tlo go jotse wa ke go tlo prekisa first of all wa bona wena o give up ile ditorong tsa hao wa bona wena ha o motho o itjwetsang go yena first of all ha o le motho wa mme tshwantse o bane le di-boundary botse bo be le respect for wena but ha se o qala o lo dula ha bo moshimane o sile ngwana gago so o bontsha ga o na tlhompho ke eng ntho o motlo mohlolang wa ga o fe ngwane mongwe wa bithu wa prevent so o expectile o tlo tlisa ngwane mongwe wa bithu a tletleka phelo bao wa ya bona taba keo ka mo o tlisa wa bobedi ana le re o bobedi never re motsebe
o wa pele a re motse ko ona re utlwe rona le ngwana at least o ya ka ntata bua gore a na tlo mathanyana mo ngwana ke re mo bona mo sena bothata ana re motsebe a re zo mo tlhapisane go etsagala ya no bobedi a tla ra go bereka ya hai ke problem re tletse problem di bohloko motho moholo nna le nona lai au hai re bona ta ke ya ka ke batlo ba housewife o batla ba housewife we re monna bereke a go lo bole a o tlo na housewife o dula faten setting manje ngoba kune housewife naye housewife yala ekhaya ufuna ukuba ba housewife lena kontlu ya ha uphi kwabani my sis what's about the housewife ke batho ba jwa hey my sis namhlolo ga di tlotse pedi ya le motho mo ke motho tsore di housewife ke batho ba ga ke tlhaga o tsaba ene ke jwetsa o sile rato batho ba ba lo housewife ke motho jwa motho molanyana housewife ke motho reng monna hae ha sebetsa au maintainer au introduce itse au tsebahala o kentse ring o dula lena e re yena ba decide you know what my baby o ska sebetsa ke batla o support ke batla o maintain ke housewife e tlo fitla neng wena o se batla latella ditoro tsa hao you still young ema ka maoto latella ditoro tsa hao let me tell you something kwa e ha e baleye re tshotse batho ba baholo ba itshotse lefatshe ba be ba hola ba bang ba isiya lwena o yang o ithola mo lefatshe yena o tlo bo o isiye so o se ka batla o isiya o sa build life a better for wena the only thing batho ba ntate ba tlo yetsa ba tlo siya ka bana motho mo mara sister le mama na sa sebetse I mean papa na sa sebetse o sebetsa mama so le banyetse o ka se ba tshane le agreement sa batho motho mo le sanyana ba le ngashata re chatile le gona go tsaya nibikiwe mina kana wabikwe dozindala ekhaya wayobona kuphumile ithimba labababa bayobheka bayovela a re phikisane ke re nane ke mothusa ka re le ena na thusa re nyalane le se fateng sete ya ka lona tlo tsamaya ntlo e fo ba ma ai how o se batho ba ipa ba shebile o batla le fulela o pisa ai khona na umhlolo wangumntungwa mara sister le nna motho wa ka ke ithatela ke tla etsa ha ona motho itse pelo ke ha my brother o bona pelo e se di tsora as long as sentsane e pita tshwantse rata o mara ha e rate ka tsile sharp mo a se a hao ke heno ha ba tsebe ha bona ngwana ha o ka etsa la something ka ena o se a hlokafala or a loma ke dintja mole ja mo bolaya a etsang never a bo sa tsebana ba tle be ba kwa ka lelapa la heno tsa tsile o tla bo le bohloko ka wena o tla bo sa tsebe go emo ya ka wena o mo bolaileng ka o sa uthi sinesiqinise owakho lo mntana othi unomntana wenu ke ngwana ka vele papa wena waye ungamvezi ningafuni ukuzomveza naye like aniza nebabili nekhaya ya lesahle njobe ngiyasho ukuthi bekube simanje bokumnanda gijimela ejardini besizamukela njengesizukulu ngimshekithi bokuyi decision what's the sister nanto entseng gore ke tsaba utlisa ngwana is because of I know or my parents ke batho ba jwang re lwanne na go etelle sister wa utlisa mare fa ka butlele ngwana or nna ke bone why tshwantse mo mamela nna ke bone motho molo mamela nna ke bone why ne tshwantse motho molo go ba buanyana nna ke bone why ne tshwantse maisisa tlele ngwana mo maisisi ne tshwantse a tlile le mpa ngwana so hlaya a tlo buiga ngwana ke ka setso jwang why tshwantse ngwana tla le moholo phela ha ngwana fitliswa ntlong e sa le moholo di disrespect batswadi ba le ba le sa ba hlaola ngwana wa hlaola ene into futhi umntana kumele uyosebenza wena ndodana umsebenzele umntana ubonise ukuthi uzimisele ngaye nje ingakuthi umfihlile nje lo mntana wena usebenza ngithi ke tabeki buileng kere na go o le pregnant e ke re go halong tshwantse ba ngwale le ngwala ba le tlise mo ba tlo re jwetsa ba tle le wena after ngwana gape re se diphatlo tsa ngwana re tlo re shebe le tshwao re eya ke wa ha khumala wa e bona kutsho rona ka mantso mang le ba hlomplela gore a se ngwana ka a re ba se ngwana okwamanje singayibeka kanjalo mfana uyishaye kona okwamanje singayibeka kanjalo mntana ka ngitho yazi nawo ke ngwana ukuthi mntana ka ngithi yes ai nna ke no diphikisa tseo tse ke di kopang fela ko my sis ko papa ke ntho tsa gore tsamaya ya
Nna re tla o lata ka molao sizokulanda ngomjolo. Nenza awusuhura atlo kuba msali wakho. Gucci awuze sithathe lo sisi Asixoshi simfake emotweni Gucci ubonke awusinja Angibamba ngithi ngiyindawo. awubambe lo sisi Gubi hamba umfunela umuzi abangidingeni ke kumani nithi ke Utsho luluna mama le papa le ratsa mai ka motho. uyabona Yomthetho. mulata ka molao wayibona ta awubayi Yingakho angikukhetheli ukuthi uhlale nobo kodwa ngifuna umuntu oze ngendlela enomthetho enenhlonipho. Angifuni indawo. wathi munke Angifuni. angifuni indawo Angifuni indawo. Ayindawo mina. Ayindawo. Angifuni. anasema my sis Listen, asikulwisa ngene emotweni asingene emotweni kini bayangifuna kini Listen, Mamel, unalungana umnyane. Unalungana umnyane. Ukasitokipita mona mwana umnyane. Mwana umunyane wawuhlobo. Mamel, akazile. Mwana umunyane. Mwana umunyane wawuhlobo. Mwana ulapile mali. Mwana wakho unomusha mali. Mwana hawulapile. My sisi, angeke uthande indoda ukudlula umntanakho. Bayadinga ekhaya sambelini. Awuzakulanda kini. Abazali bakho bayakhala lapho bakhona bayadinga. Awuhambi. Ayindawo ke. Okay. Sizobona ke. Nona nilithu. Thana sikiho mina. Ene tshwanetse ho mariye. Ariye. Ufuna ukuthi sidedele wena la kwami. My brother, usikhathina please ani. My brother usikhathina. Awusile ngwana. Usile ngwana umunyana le eno busy like ipita mona ne. Ibhizi. Tlola awuswalo gata ngwana hayi. Utlala. My sis unoyisisa ngwana hawu mama. Ngwana una li 2 years. Ngwana una no many years konje. Umntanakho mncane. Umntanakho mncane sis. Makube uyonqosha. Umntanakho mncane. Makube uyonqosha. Umntanakho mncane. Azoba yise home la. No, sukwisa kini. Wena usibonisa kini. Usibonisa kini. Si home sizwe ngawe. Kwabani? Akusekile kama boyfriend awushadwanga la sisi wakulela imizi yabantu wawukhalela imizi yabantu wawukhalela imizi yabantu Unandila ngithi. Wawukhalela ngithi. Unandila ngithi. Mina ndo bani? Mina ndo ngayini. My sisi. Mina ndo ngayini. Manje usosise homini la kwami. Kwakhuma lokhubi ngitshishwa uwe. Over my dead body. Ngiyakubona. Mina ndo uye musi. my sisi wawukhalela imizi yabantu la Hawu. Uthi uyabile muthu. my brother asenze so ngoba lo sisi lo uyangasi urisa home awusibonise kabo girlfriend iphuma siye kabo girlfriend Awubabonisa Ngeke ukubone ke lokho. Noma ngabuya kunini ula wala ekhaya. ngoba lo sisi lo uyangasi angithi uthanda Hamba naye ke. Hamba naye. Uyonibonisa. Yeah, nyanza. Hamba. Kuma la ubabonisa. Baba yini. Siyamotweni usiphomanda ukona Nasikhuluma umthwalo ezandleni siyabonga. Hawu. baba yini Kopa Lula.
Wait. First ngithwala kabi soka. Hawu. Soka ngithwala kabi mina lethu. Sima kancane kuthi No. Ngiyahunga mina lethu akithabo. Ngiyahutha. Ngiyabuya. My sis, yakukwenza idrama ushiyumntana man. Ngizosha prede breakfast. Wow. Kuba ukena. Ngena sisi man, sisi. Ngena emotweni. Ushiyumntana man. Gucci. Iyakutayilokha. Siyabonga abantu bakithi nasithula umthwalo. Nishabuka mo. Batho ba baholo ntho e tsalang ke ye mona he o se ha tsamaya a ye ha bona o hlophile bomma le ntate ka mo le bona ba shapana le my brother re kopang o se mo isa ha bona ba no sile ngwana ntho ke nana go sho le batswadi ba tshwere mathata ba ipotsa ngwana le ba mo faeng but batho ba bomme tlola ngwa rata di boyfriend o feta bana ba lona le ntho ya lona ya o kipita a ke le avoiding dula ha bo boyfriend o tseba gore ba o ntsheditse mahadi ke ntho batho ba ntate ba ne ba batle ba lobole ba etseng is it because of why ha ba tlotsa maya ha batho a se heno mo chaka ifuchaka yes but o be le nako e mo ba nko heno o ka se ba tlolanela ntlo ya batho no guys ha o ka hloka falo le ntlong ya batho le salang ke le rata ka ofela batho ba holena le sine next episode le ska le balang hantle mo email la ko streetchannel58@gmail.com ha nna le matsatsi mangata re go botsa my sister mona re mise mo ntong batho ba holo ke tla gutla se ke gutla ke to bua le batho batho ba holo kopa mo tsamaisa Oh well, go chef. Thank you. That's a lie. Okay, let's go next time.